Fia ke taltai lele ai eki minista o pot ngā ue ke ngā ue whakaloto whonua. Ai au whamalu ki ai sipoti pule anga tonga. Honorable Fane Fotu Fituafe. Ke whai peha whakatala noa ki ai ma ne mea o whakamala ala ai ngā ue koe no whakahoko he ne pot ngā ue pa mo pule anga. O whikau aki pa mo paanga tokoni ko ia ki sipoti i he whonuani. Lahe au pito pē ngāhi ta whaake ke he o e sipoti. Kai kei ke uto e whaaloloa, te ukore pe ke eki minista ke whai pe muaha ne mea whikau aki pa mo e whatongia ma whatuktuki mo mau inga koe ni o kuri whaki ki o maa pa mo e pot ngāo e wheitu ona whikau aki pa mo e tala whatongia koe ni o e sipoti. Maloa pito e viola. Pea koukore pe ke hufanga ngahi whatap ko tau pe ko lava o hao whaki atu i he whakamafola lea pea moe ata. Pea hufanga atu e tala mare whonua kai ata ki he whiramotu ani ke mau e whainga maari e ko ni viola. Pea ko honga ia mo whamalo atu ko uhi ko e tuku mai e whainga maari e ke uiheni. Pea moe konga kau ngā ue ke whahoko e prokalama mahu inga koe ni. Koe pokalama koe nina e talupe e ku loto ke whakahoko ia ki mua he tau whakapanga fo o. Ka kou pehe ko toki mau maari e ne ngā ue, ai pot ngā ue. Pea ku mahu inga au pito ia i he whatongia o pure anga. Pea mo ene sevesi ke kakai whonua. Ke mau whakahoko at, ke mau tautou hātu. O atu ha ngai whakama ala ala. Pea moha tokoni. Ai ngai whakamatala ko ia ki he kakai e whonua ki he nau ngai whaitutuni. Pea pehe ke whengawe aki ko ia whakahoko pea mo pot ngawe. Hange poko ke lawe i viola ko e pot ngawe i he ngai ngawe whalot whonua o whakamalmalu ai e tau ngahi polokalama sipoti. Pea ko sipoti ko konga mahu inga ia e tau mo ui. Uloaki pe ne tokoni ki he mo ui lelei ai kakai o e whonua. Whakatupulake tale ni te hako tupe whonua. Ka aku kau whoki ai e viola hoko nia koe mau anga mo ui lai. Ai kakai whonua i hau atu koe e sipoti whaloto whonua kai tātau te whito ki tu apure anga. Pea koe whoki ne whelawe i mahu inga anaia pea moe mental health. Koe konga mahu inga i ta. Pea koe taha ngahi visione na o whakakaukau ki ai i he ki mua pea hu mai ki he kamata angai whawhatongia ai whiramotu ani i he pot ngā ue. Koe mautoi sio ki a ngai whonga ke toe māwange, mā opo opo ange, toe whea ange, pea ataki tua. Pea toe lahi ange e mau taimi ke mau mai o whea aki mo i kakai whonua. I hono whamahino ka teknau tolu ai whotutu ai pot ngā ue. Whekau aki mo i paanga tokoni ko ia ki hono whakalakalaka i pi hono whakalere spoti i o tau whonua. Hange pe ko ia o ke lawe i e viola ki ai e sports grant. Pe ko i paanga wahe i he patseti ke tokoni ki hono whakalaka i e sipoti. Pea naianga maheni maa ke ngai tau ki muana i he ono miliona. Pea i he tau ni tau whapanga fo o ke ai tolai 5.5 tupu miliona. Pea o mai ke wa sipoti ke whakahoko aki e ngai whatongia ke whonua. Pako loto pe viola ke tuku maha ki whainga maarie ke wahe atu ki he ngai konga lalahi ko ia o ku wahe ki ai e tau seniti ko ni. Ko konga ulua ki wanga maheni pe me ngai tau ki mua ko sports federations. Pe ko ngahi kau taha sipoti o ku osfotu u whakalao i tongani. Pea o ki ai e ne whengawe aki waofi pe o approve ia e tau waa ko ia koe tasanok. Aia koe tasanok koe waa ia o ke lawe i pe e viola na ki whaifatongi ai i ngai tau lahi. Koe waa ia o ki tau tolu o kune whakawhioko taki e tau ngai sipoti me tongani ki tu apure anga.
I he neofi mai koe ka tau tolu o ki ai koe Pacific Games. Kene ki taha tu koe ki tu atu o ki ai Commonwealth Games. Peko sipoti koe ai sipoti e Pasifiki, sipoti e Commonwealth. Pako ne taha koe ke whamaman lai o tau aluai ke Olimpiki. Pea koe au ki ai whengawe aki wao fi au pito ai pot ngawe ngai ngawe whalot whonua e wa sipoti. Pea moe sino mau inga koe ni koe Tasanok. Ai koe tau tala noa koe ki he vahe koe ave ki he ngahi Sports Federation. Peko ngai kau tasi poti koe tongani. O ki ai allocation o oange ki he ngai Sports Federation. Peko ngai kau tasi poti ko toa pe viola. O ku nau i he malu o Tasanok. Ai au ki ai ngai kau tasi poti was o mai he Tasanok. Ai ngahi lisi o ngai kau tasi poti ko nau whengawe aki wao whimoia. Ai koe konga ulua kia. Koe konga hono wa o ki ai community grant. Pe koe ngahi tokoni eni whakahoko ki he ngai sipoti e ngai community kitua. Ai koe community grant e viola o ku vahe ia ki foi konga e ua. Ai koe konga uluaki o ki ai constituency grant o ku aluia ki he foi vahenga koe tāwhitu. Foi vahenga koe o e tāwhitu koe tonga tapuni. Ue e nau vahenga koe toa pe ue e nau allocation ki whakahoko aki ha nau sipoti. Whakalukufua ki e vahenga. Pako rea mo ko ngalahi mahu inga e taha o kui pe ia koe community sports ka koe ngai mea whika aku me grassroot. Koe whangaki kau taha sipoti iki e nia ma ke ia me fu sipoti whakavahenga koe e whakahoko he whakafofonga pia mo kau ngā ue koe ai whakafofonga ke vai e lava ai whangi kau taha iki o ngai kolo ke nau kore tokoni mai ki ai. I he grassroot development. Koe konga mahu inga au pito ia ta. O e tau langa koe sipoti ko pau ke kai ke tau nofo pe federation ni. O ku tau to e au ki he ngai constituency ke mai no wau katoa au ki niua. Pea o tau to e sio pe ki he whanga ki kulupu. I ki o koe nau ngai ngau e mahu inga o contribute. Pe o nau whela ve i mai hono mau inga ki hono whakalakalaka e sipoti. Pe au toton ke o anga manau ngai whainga maari o ki nau tolu e viola ke whahoka. Ai koe ai konga mau inga i e ta. Ai a koe whika awa ia koe community grant. Koe whika tolu o mau whakawat ki ai ngahi ako. Ai schools. Ai a koe schools koe ni o ki ai pe ai primary o ki ai pe secondary o ki ai pe mo tertiary. Ka koe mea fo o koe na maulawa o whakahoko he tau ni e viola. Kai ke ngata ono ki whakalahi e tokoni ki e schools. Ka na maulawa toi vahe ke inasi pe o au ki moto. O koe tau pepe schools pa nof pe tonga tapuni. O koe ai ki inasi o wawa a hapai e ua pepe heke ongo niwa. Ai ak mau whakakau katoa ki nau tolu. Heu ke lawe i pe e viola koe konga lahi koe o to utupu. Pe koe konga lahi population koe o tonga ni o sipoti alu ia he ngai ako. Mo ngai whenga ak mo ngai ako. Pako o konsita he pot ngā ue a ngai ako koe hoa mau inga i he ngā ue koe ke sipoti. Koe konga hono wha e viola koe konga fo owen ia. Nai kau i he ngahi visione koe na mau sio ki ai i he tau ni pia mo experience e whakamare koe nau lava ke u aluai ke si pot koe ne kom niweri ke whakataha whakaminista ko ia ai ngai whonua kom niweri e teu koe ke si pot ka hoko mai mo ngai piti whakahoko ke tau e walu ka hoko mai. Nak mamata ai ke taha e tau whanau koe ni ko peni, ki tala wokon ko peni me toloa, tau tahavalu. Qualify a peni ke alo whiau hea kom niweri ngai whonua whitungo futupu. Whiau hea peni ko tau tahavalu pia mo e tau o futupu, mo e tau tongo futupu. Ko ne kau koa peni he top 10 ko fumea lahi ia. E tau whakau ke ne lava o hau kau ke tau tahavalu. Ko e tau whanau lo kolo tau identify o nau ngai taleniti, o hu mai ai tau konga ono wha, ko sports professional development. Te tau lava to o hakonga e tau seheniti ko ni, whakawhekau aki i he ngā ue whakataha pot ngā ue pia mo e Tasanok, ke ave a peni ha ki taim no ki muri,
ke whai ai hano train. O wai ko peni pe, ka te tau identify a ni i. O tau i lo i koe potential ia ke nau mao a me tari koula, pe me tari siriva, pe polonise, i ngai sipoti whawa hapure anga koe o ku tau kau ki ai. Pe ko uhinga ia e viola tau o mai ai ki konga koe ni i sports professional development ke teu e tau kau elite, local, e lawa pe ke kau mai ki ai, moani i mei tō preanga, o nau commit, te nau whafofonga e whonua, pa ia potential ke ia me tari. I he ka hau, he koe koe tau ngā ue pe, ke koloa pe, ke whakao ko sporti, ka tau whie mau ke iai haola, pe koe ngai ola koe au makatu unga mai ai, ai ngai me tari, mo ngai recognition whamaman lai. E lawa ke o mai ki tonga. Ai koe tau konga no whaia, o koe tau sports professional development. Pea koe tau konga hono ni mā rewa, koe South Pacific Games, koe Pacific Games ke wanoa tō tā, na tau ospiti o mā uia, tau osi koe tau e neua, e tau totongi ai host fees, pea oku iai mo teu ki ai. Neongo pe viola o te ke iai ke pās. Kana e hu mai pe whiri motu ani, pa koe tae ngai lak ngā ue, na whakahoko, koe mau ngā ue, pia mo task force koe ke Pacific Games. No toi review e fo i bills, pia whakahu ke kabineti, pia nai Australia, pia nai whafoki ke office atenseniale, ke toi nai whanki review, nai whemau ke whakahoko, pia i he ngai weekendi, pe koe ngai pe koe wika au, e toi resubmit ke kabineti, ke ne o mai e ngai ririu koe nai whakahoko ki ai, pia ka tari me iai e awere vai ke te pile ki wharearea ke area i he hoi me mi pa koe e wharearea. Pia kui ai rewa e tau ki mea o tuku ki ai. Koe uhi, koe tau fo foki e viola ke lawe i peku whahoko i ki Tahiti, ai Pacific Games au no hoko. Pa koe tau whatongia, ka pako tau tolu hose wana tō taha, ko pako ke tau alu ki Tahiti, ke o mai e fuka mo i paton o e Pacific Games ke teu ke o mai ki tongani. Ai pau pe ke tau ma teu ki mua. Ai a koe konga lalahi ia e viola e nima, koe ngahi kau tāsi poti. Whakalao o kwhengawe aki mo i Tasanok. Pe koe ngai Sports Federation, ko no ua koe ngai community grant, pe koe ngai tokoni ke ngai sipoti ai community. Ko ngai waia ai ki ai constituency, pe koe ngai vāhenga uruake wa koe vāhenga tāwhitu, au ki niua. Pea ko no ua koe ngai grassroots community sports, o whakahoko pea, tau pepe pia mou ki kau whewhine ho mou ngai kolo, viola o kia ho mou kulup ka kai whewhine, ka mou loto ke mou whenga ke mou whaia mou ngai whamaloi sino ke mou ilere, o mou entitled ki mou tolu ki he ke grant ko ia. Pea kono tolu lewa ki ai schools, ko schools o kau katoa ai ngahi ai primary, secondary, tertiary, pea ki ai whakataha community grant, pea moe schools, o kosi ai ngai allocation ki tonga tapu, wawau, hapai, e ua pia moniua. Nei teke whai pehe ki mua e viola. Ka koe tui koe ai ki mātolo e whini mātua, mo e mātua o whai whatongia po ngā ok whie mau ke au ki niua, mo ta whahi, mo whē peha toi wheitu i tongani. Ai tokoni koe ni ke lawa, whakalakalaka i ai sipoti, mo e tare niti e tau whanau, pia mo e kakai e whonua. Pia ko hono whārewa, koe tau ngahi professional development, koe tau identify e kau elite, ni ihi tau osi, whakapapau e tau e me tari ia he whi au ioko. Pia te tau angerewa ngai whanga maari ke awe ki nau tolu ke ngai whi tuu i muri. Man tu ki limited e tau ngai resource tongani, ka te tau whakawhehoko taki e ki muri, ke lawa ke teu, ke toi lele ianga. Pea ko hono ni mārewa, koe tau teu ko ia ke Pacific Games. Koe wha mo i nima koe ki konga si ipe. Koe konga lahi e tau ngai toko ni o aruia ke ngai federation, community, ke tau ngai community sports, pea mo e konga o aru ke tau ngai ako. Mahalo koe ki urak whamaala ala ia viola peku, mahino at peki a te koe peka ki nau tolu o nau me amai ke ta polo kalama i he ngā ue o whahoko e pot ngā ue. Malo pito ek minista ai whamaala ala mahu inga koe ni, pea koutui ko whiwhia mai ai tō lahi o nau me amai ho ekipa mo i kakaya whonua,
ki he te maala ange pia mo e transparent ko ia ai ngā ue whakahoko e o waa sipoti ko ia ai pot ngā ue ko e whetu ona. Kai tau te whito ki he anga ko ia o e vahe o e CNT pia mono whakahoko, toi whakahoko mai ko ia ai patseti uku vahe i ko ia ki he sipoti. I kai ko ia peka ko e ngahi tawhaaki lalahi ko ia o ku tukutaha ko ki ai tokanga ai patseti ko e ni o alu peo au ki ngahi kolo, pia mua wheitu upe i tō ngani, pia pepe ki ngahi ako, lava pio au ki ngahi ako anga ko toa pe i tō ngani, mo e whakalakalaka i koia e sipoti koia ai whanau, tau te whito ke ngahi kautaha sipoti, pa mo e whanau, koe ke mau pe o iwi malava whakapaanga, ke whano whakalakalaka i ki nao tori toa pure anga i ta whaaki koe sipoti. Ka kou lawe i he mea e whitu una whamala ala mai e ngahi tokoni koe ni. O ku lawe e taha ko toa peki ai i he anga i no fo pea pehe ki he ngahi kautaha sipoti. Koe mahino ai tu unga o ki ai i he taimini ko lawe i pe ko veke mai he taimini ai toko lahi. Ka e iai pe founga ai va a koe ni a Nancy pa mo e timi ke whakamaala ke taha ko toa pe ko whakakaukau mai ke whainga maari koe ni e iai pe founga ngena ke whakamahino ane nai ko pau ke tau ripoti ai mea whakapaanga ko toa pe ai risiti mo te whamatala whakapaanga po koe a kuitol ko ia o ngā we ke whainga pe mua ha o mea whikau aki pa mo e ta whaaki mau i ngā ko ia, pa mo ngahi e koutu au ku taimini aku ta whaia tai polo kalama o si whia mau e nau toke whimo o ange ai whetu utaki po whika telefoni a Nancy mo ne e-maili pa mo ai koe haa ngahi mea koe ngahi mea mahalo koe taimini aku o si tukuteringa nge koe whakatapu e taha ko toa pe ke whimo ta whakahoko ange ki nau tolo e ngahi whaunga mo mea koe. Koia. Malo o pito e viola. Pa koe mahu inga ia koe ai mau ha mai ke mitia ke whahoko e ngai polokalama peni. Pa koe kamata e nia o ngai polokalama ke toi tau hokoat. E au pia ka taimi ku lere mai whina motu ani mo Nancy pia mo e vaasipoti o atau talkback show. Ko ngā ke tā mai e kakai, whakaha mai e nau. But leo ngā pe iai ngai time lahi e iai ha ngahi, tau pe o mai ngai feedback, e o mai ngai whakaanga. But at the end of the day, e lelei ko tokotoa pe ia ke whakalelei a ke whaifatongia. Ko hunga whahoko ai ngai mea koe ni e viola koe reflection mei he mea ngai mea koe nei hoki mua. Ai whakaamu ai pot ngā we ke toi lelei ange e ne whaifatongia ke kakai whonua. Pea i he taimua nei hu mai whina motu ani, mantu i viola nau involve au pito he sipoti, i he schools, i he ngai tawhaaki keke o sipoti, o kau atu ke ngai sipoti kimuri, kimu a pe e pautoka. Pea kui ai pea kou haure wau mai perspektivi, o e toko tahana e hu mai mei tua o ngā ue he sipoti, mo ngai mea, mo ngai o mai o mau, tau pehe mau tangutu ea po tala noa i e ngai way forward o maa opo. E ngai mea koe na e ngai tono no wai. He kai ke tai admiti na iai e ngai mea ia o tono. O tau tono no ko tope. Ka koe mau whee ngai ke whakasisi e tono no. Eliminate e ngai palpalema. Pea whakasisi ka lava ke toi lele yange. Koe whakaame e whina motu ani. Ke lava ke toi lele yang, pia mau toi tariui o toi lele yang ke kakai e whonua. Hange pe koe ia, koe mea koe na lawe ki ai a viola, o ke ai pe hono ngai whonga. Koe ngai allocation ke ngai federation o kos mau katoa ia i he vaasipoti. Pia kua mau ai vaasipoti ke nau tukuange atu, ai ngai tokoni koe ni, ke ngahi vaa e tolu koe ni o nima ake ongo vaa fo ou. Kaui ai hono ngai whaunga ngā ue. Aia te mō koe whaunga koe ko Nancy whinau koe taki ia e tau vaasipoti. Pea kui ai mo o tangata ko Meilepa, pea mo Eva. Ke mō whetu taki ki ai he whika telefoni koe whitu whānoa, tānoa tolu hiva. Whitu whānoa, tānoa tolu hiva e vaasipoti. O nau os teu e nau tolu ia e viola ai ki i checklist. Ka pau oku ke fie apply mai ki he mea koe ni koe mea ni o ke fie mao ki ai.
e whema o hoki tohi kore o ka whataia mo ki proposal whakapaanga ho o mea koe ke o mai pea o ku, ka pau na ke os ngawe aki ha tokoni ki mua ko pau ke akwit mai pe ko o mai e whakamatala paanga ko ia. O tokoni na atu e pot ngawe i he tau whapaanga ko osi, ka ke toki hoko atu, hoko lelei atu, hono atu ai ngahi tokoni fo o koe ni. Ai wai ki checklist no waka fo me ai aku o complicate. Ko ni fetu taki pena ke pot ngawe, a utonu mai, pe ko ta telefoni mai, ka sang ho, a utonu hake ke pot ngawe, pe ko ho fetu tak telefoni mai, ka email ya te ki checklist. Ke sio ke whakakakato, osi pa ke haulewa moia, ke vasi poti. Mau whaloto lahi at, mahina kon ko akosi. O mai katoa ngai application ni. Neongo manatui ko tau whapaanga e viola o kulere he aha ulua ko siulai o wanoa uano o alua ke aha tolu noa o sune o wanoa ua fitu. Aya ko o polo kalama sipot ko tau peu ai o au ki ai ko pau ke o mai. I he mahina tau kamata he ni he mahina ko ni ko ako si. Ko uhi ke whai hawa kai ke ai apot ngai. Ko tae ngahi whanki tono no. Tau ai peko ngai tono no. Ko e kai koe whetu utaki. Breakdown koe whetu utaki. Ho hao awia e viola o whakahu mai ai ki kore ho mou ki ko mitsipoti ho mou kolo. Toko o mai a tau te ose wike tolu ia peko e wike whaa pia pia mai nai tau. Pia hao pia kai te manatu e motolo a prasi. Kai peke whaa whetu utaki atu ia. Ko mau tuku paa. Koe whanki i kore i ki hape tolu. Ki kore kau ki tātaha, tau pehe ki tātaha hape nima. Pa koe ngahi kore ia, koe a certain amount tau pehe koe ka ue a kore mai o taha kilo. Koe threshold ia, fotu ka taha kilo. Koe nga peo taha kilo pa koe aleke kabineti. Koe kabineti, e pa koe tuk maki wike ia e ua. E ua cabinet submission, pa koe whaitu o taha pe whak kabineti ia e whalaite. Aia e teu ia, hao ko mai o kore, teu ia whau e whalaite. Pea awea tok hao e mea ko ia, ai cabinet decision ko ia, tok whai a koe no prosesi ho mo paanga ke ame whare paanga. Ka ko whaloto lahi ia tue ai kakai whonua, mo whetu taki mai ko mo wasi poti. Ke nau toko ni atu e whanki i checklist, ke whakahoko, koe ke mamawhai. Pia tuku pā e mau kautasi poti. Tai moe te ke hao ai o lesi sita ho o kore. Aho pe tolu whetu taki atu. Raki aho no tolu pe whetu taki atu. O koe mea ain koe tuunga ni piai o ki e moe, koe ni mau ngawe mo wharepa. He wau he tai mea e viola. O awe tako ko osi ela se ke e wharepa anga ke piki. Ka koe ke mau whetu taki matoke o maa piki. Ai au mau whakapapau e au pito o ki ai e check and balance i he mau whaunga ngawe. Ke toi waweange e maua uat ke kakai. O kai mo ngahi, ko mau ngai tefto i whatongi ai viola. Nea ngahi mea, na e alu ki ai e tokanga ia e pot ngā we i he ngai tau koe ni kohili ange. Pea ko pehe pea uia e viola na e whiunga pe mo taimi ko ia. Na e au katu unga na e whakalere fo ke pot ngā we ia e junior pathway development ai Akapulu Unioni. Pa koe tau pehe ko prokalama lelei pea nei ai ni ihi e tau whanau na maua nau ngai whainga maari e ke tua pure anga. Kai ke foki e viola kono palo pale ma, e kone ka mata poko a February, ai tua pe e mau kau ngā ue mato he vasi poti, May, February, na vilola ngai motua recruiti, alu ai peo, whai tua i September, ma oska mata mato e February. So ke to o fokasi me mau ngai tefto i whatongia. Ka lewa mea na e whae tau ni, na u ta ofi lewa mau involve mea koia. Kai ke uhinga u ta ofi a tokon whapanga. Koe whatongia pe e pule anga ki whae ke whakaivia whakapanga. Ka ku awe ke ngai sino kok toton ke nau whae. Koe hai ngai sino toton ke nau whae mea koia, koe Tonga Rugby Union, kon whatongia te whitoia. Tokoni ki ai komiti sipoti ai ngahi ako. He koe ta whanau kok whili o whilia he osi koe ai whiahui whakaako koe ai Rugby Union. Ai ako o pehe, koe mau me motok whae taimi ni, ko realign ni pe e mau ngai ngāwe ke tonu ange. Pea ko soke ne taimi koe ni o kuto'o atu ngai whatongia whamamafa koe ni. Pea te maulawa lewa komiti ke whakahoko ho mau ngai tefto i whatongia koe ni i he tau waasipoti. Koe mea taha e viola ko loto peke toi whamala ala peke kakai e whonua. Koe sports grant, pe koe tau tokoni koe ni ke sipoti. O kai ko hatuwha pa anga ia e viola.
Ka te wha nga ai mea koe nei mea ke pale mea he whemea aki koe whare area taim koe nei presenia e au e patiseti koe pot ngā we pia whai ai whemea aki koe ai kau whafofonga mo e kau minista nei mea e pale mea o pehe koe paanga koe ni koe ngai whakaivia. Ai au ke tau expect ke pehe ke expect e ki tau tolu kotua koe mea kotoa pe ia koe fukore kone valunge au kone pe koe tahafe e tu mai pehe ko e tari e mea kotoa pe. E o mai pe e o atu pe ai toko ni o whakatatau mo iwi malawa koe nei allocate ki ai e tau ki senete. Ai aku mahu inga ke tau take into consideration o i kai ke tau mau e mea kotoa pe. Koe lelei taha ni whai he pot ngāwe, ke ne vahe ai ki iwi ko o mai ka ki tau tolu. Ke inasi ai taha kotoa pe o au ki o motu. Pea, o kai koe lelei taha nia, oku mau kamata heni, oku mau tui, oku lelei ange mea koe ni, he mea koe aneafi. Ka koe mea koe ni e lava pe ke os, pa mau te feedback, ke to lelei ange, i he tau whapaanga koe fo ou, moe hoko atu. Ai ko whaamu pe ia aku ia, e viola i he mau wa asipoti, pa moe pot ngāwe. Moe mau sevesi ko whahoko ki he kakai. Ke lelei ange a honi me aneafi. Pea lelei ange a pongpongi he a honi. Pea koe tau atu ngāpe. Koe whotutu niwa i pe tu whakai whatapu. Ai lelei i he anga e mau whaifatongia. Ke tokoni. I hono whakalakalaka e ma i moa sipoti. Mahalo e viola ko i ki konga pe ko loto ke o atu e o wat. Mahalo au pito e minista ai whanga maari e ko ia te maala alange ai hange pe ko ia ko ke mea aki pea moe ngai whamala ala ko whakahoko me he tangata eki pale mia ai mahino ki kai ko ha tu whapaanga ko e whakaivia o e whakalakalaka ko e sipoti i he whonuani. Ko la vei pe e ukiai pe a ngahi whakakaukau ta pang mawhitu o na papehe foki ke kabineti. O whikau aki mo e hahangahi whakaamo. Tau pehe koe hahangahi mea kuiai ha whakaamo ki ai a hopot ngā we pea pehe pe ke pure anga. O whikau aki pa moe tau pehe pe mohono achieve pe kono a usia o e tau mua o e tokoni koe ni koe haangahi founga o toton ke ngawe aki e ngahi kautaha sipoti ko e ngahi yako mahino mai e malawa ke whakahoko pe e komiti spoti ko ia e ngahi yako hanau whotuutu ki a anau develop skills pa moe ngai wa inga ko ia e whanau ko hana ngahi mea o ko lawe pe ko hi ko ngahi tau kei ko ia i o hoko ko e tō tahana ngāwe lahi i he sipoti ki moa pa ke toki kau koe ki he pure anga pa moe ko e ki minista pa moe whaafonga o e whalealea. Whenai ai anga homo mea atu ko ia hangai mea mo whakaamu ke whakahoko e tahako toa pe. Ko hi ka lava ke lele i matangi ai fo i te whito i whakakau koe ni o whakapaanga he pure anga e whakaivia o sipoti. Ko ia. Malo apito e viola koe mea mau inga ana ke lave mai ki ai. Ka koe kamataanga koe ta whakatala noa o ku mahu inga e sipoti ki he welfare ai kakaitonga. I he mo uilelei whakai sino pia mu whakai ata mai mental health. O ku hoko whake sipotia koe fu mau anga pa anga lai. Whaka ekonomika. Pea aku koe futa au ia koe aku whaamaman lai. Pea aku kawai pe motongani. Pea kai ke tau o totonu ke iaha whahenga measurement ke ni hanga o fua koe hai lahe paanga. Ko hu mai ki tongani pe mau e he tau whanau tonga nau. O fu toko lahe tau whanau tonga nau alat ki muri e ngai whainga maari e keke. Pea mo tau kakai tonga pe nau no foi muri o mau e ngai whainga maari e. Ka koe o hoko sipoti ke ne whakawhekau aki. O koe mo elemenit mau inga ta. E hanga e sipoti o whakatataha i ki tau tolu e viola. Koe peace, pia mo security and society o kulavao. O mau mo ia i
e sipoti pe o fela la ve I katoa ngai mea koe ni na o whakamatala ki ai pe mo I palani whafonua koe atonga. Ok, lawe I pe e viola tau keiko ke mau. Neongo tau tui ke ngai mea ke koe taimpe o ku ia ha tau timi taimpe wa inga e tala wa inga I kale tahi wa inga mat tonga pe ko taha ne alwa to fafofonga e fono tau ha o whakataha pe koe kakai tonga hoko no popoi ai ni ihi o nau li oa ke fafofonga ia tonga ki to puleanga. Pea koe ngai tau mua ia e puleanga. Koe mo uilelei ki he sino pea mo atamai. Koe ngahi lelei fa ekonomika. O kune tokoni ke ne hangau. O mai hapaanga ke fonua pea mo whakalalakai. Ai anga e nofo. Ai ngahi family. Ko manat pea nei talanoa meria mai ai tamai. Ko tamai e ua. Wea na o fohang na alo aka pulisia pani na whafowe. I he Tonga College I atere. Pe o tamai koe ni koe. Ne hanga e o foha koe ni o langa mai. Ai whare o nau family. Langa i whalelei. O mai me mea lelelelei. He kai mātua. O mai me seniti whawhanga aki whakaakoi. Ai whanki siblings. Koe ngai mea ia e viola o kau ia ngai mea o tau o ngoi o aonga. Ai ngahi investment o whahoko I sipoti. E taimi koe ki beki mai ai whanau nau lava mea koe ni o whafoki mai. Ki o nau ngai family, whafoi tui, whafoki mai ke ngai community. Pea koe, tau si o pe taimi o alwai. Taimi na maua he Commonwealth koe whakiki fo I talanoa leleia. E mau nofo koe I he rakeimi koe ai tala pea moe Diamond koe Australia. E ku o vale koe psiake ke whare mamata anga sipoti. E whanga ki I fukatonga. Whego e mahu mau pa osi e tau. Pea mahu mai ki tua ke tari e ka ofisiare pa pehe mo timi. O mau whi iloak. Ko si o mie me Scotland, ko mie me Siamane, ko hawe me Falanse, hawe me Nusila, hawe me Australia. Mui mai koe ni ihi koe whanau. Pa koe toenga koe ni ihi koe Europe. Koe tau kakai tonga pe. Koe si fie o mai pe. Ke o mai ke whetau laki mo veve, mo pālavi. Mo toenga e tau whanau whiwhine koe ofa pe. I he anga koe honau loto I tonga. Pea koutui koe ngahi, ongo whamawhana e koe ia o makehe. Makehe e peki tau tolu, pea hange koe lau. Matu nai lahi pe kai Australia, viola, mau mei mate pe matoe kai la. Osmond pe mogule o kuia, mo ki mau tolu koe nai si awhia ti mui. I he tahen pinsesi, pau wakai fo ke tahen pinsesi, ene fie hange tap mo ia, pea mo ene chia ke tau whanau. Koutui koe whainga ongo ia o makehe au pito. Pena ia e fiafi koe ki mu apa whakahoko e ngai whiawi na whai ai whakataha e timi pia moe ke whawhiloa ki nau toke tahin pinsesi. Kia te au mahu inga au pito ai tau hio tau wā i whare ha moe ofo. Nai makehe ai me ai tahin pinsesi. Na ia na to na ne to e koloa oi whanau koe ni he sipot komuni weri. Pea tapuange moe na e tono lo I mata. Pea ko mau tolu kotoa na e wheta utu I e whakatanga. Na mau lo I mata ia kotoa. I e koloa koe na e tohe taine. Hange makehe pe. Pea koe taimi koe na e whahoko ai no hufi koe spot kom niweli. Na awe ai taine pinsesi. Pea na e fie mau mai mo head of state. Ko ia na e me ai koe e tau tokon palemia ke ni whafofongai. Ai e palemia. Na fie mau na ai a ke na ua tap moia ke na me a whakataha pea mo King Charles pea mo Queen Camilla I e box koe a royalty. Ke sio ke mahu inga o ngai whetu takwe pea na e whe folai a King Charles pea mo tahine princessi pea pe ke tokon palemia. Koe whakamahino ia ho tau tuunga koe tongani. Neongo koe whanua si ki tau tolu. Ka whaka apa I ko hiko tau culture. Ko hiko tau tauhi. Aho tau wahangatai ki ha moe ofu. Pea pehe ki he ngai whaka apa. Ulawa o mai. Neongo o kai kia teka kia tau whi metari ko ula tau toi mai kom niweri. Kanau alu e viola pau whaka tumu. A e kusio ke toka I moe whakapapa. Tau pe mo ku alo a tene whatafa minister. E mahu inga koe le o tonga. Nei awe e tau national statement wheka ak moe sipoti.
ai whakawhiawhia, mono tai tale le. Moena whakamalo mai tuku, ano o ange, ai le o tonga ni ke kauange, ke ngai whakataanga. Ko ni pakea te au, e viola koe whaahinga ongo maa whana ko ia, o mai he sipoti. Pea kune whakamau maurutai pe, ai anga e tau nofo. Pea neongo e ngai whetō, ke ake anga e tau tui. Pea mo ngai mea ke pa at the end of the day kia te au. Ko fia au pito pea we ke alu. Look forward pea ke alu. Ha pea whahinga kulupu sipoti. Peko ha whahinga sipoti whai. Ko tahe ngai mea o ko wongoi o tokoni ka au. Ngai therapy ka. Ila osi ko ngā wei ha whenima. O ko ala wei malai aka pulu ko ala kia. Me aka pulu peko malai net polo peko. Ha pea whahinga training wha sipoti. O ko when I go there anef na wao. E lai whi au hi. Tag rugby na mana e tau tupu mana na tau ngeau na whai e matangi ake i ria ona. O ngoi awe ko whakaiwi au. Whakafo o hoku iwi au ko ia. Te sio atu ke whanau, mau iwi. Pea te ilo ai peki tai mea te ala ke te tokoni ai te hoko ko e taki. I he te alo whiohi pea moi kakai. Pea kou tui koe whainga whiohi ko ia viola o si au sia na ke taki e sipoti ke olimpiki. O ku mau ia i ngai whiohi anga whasipoti. Pea koe ngai mea ia mau inga ia e pule anga ke tauhi. A ngai wahanga tae koe ni e tau ngai anga whafonua. Pea pehe ke tau whengawe ake. Whataha mo e tau whaasipoti. Ke hake aki e ai tareniti. Pea toi hiki hake ola koe te tau mau me sipoti. Tau te whito ke tau teu koe ni ke wanoa tau ta. Ke mau hanga i ola toi melie. Pea mole reiangi o inasi ai totaha ko toa pepa moe kakai e whanua ai tongani ko toa. Malo pito ek minister ai whatala noa mahu inga pea whamawhana au pito whawhiawhia ai makai ko ia ki he whiawhia makehe na e ongo i he tonga ko toa pe o i kai ko ki mou tolu pe ne mea i he stadium koe na whakahoko e ngai whi auhi pea pehe ki hono huwhi ko ia e ne a whio e tu i o Piritania ai sipoti ko ne a komniweri ke wanoa wano. Kana e mahino pepa mo e poupou mo e mawhana tu ai hou eiki pa mo e kakai e whanua. I lava ke nao mea mo mamata tono atu pe e television ne tonga pe pehe ki he Facebook pa mo e ngahi kautaha mi tia whawapure anga. Ai whafofonga lelei na mo whakahoko tataki e tahine princesi Kalauni pe pehe ki o poupou pe mo e taimine mo mea ai koe hoko koe whakaloto lahi ki whanau ai wa inga pa mo e mate aki whanua koe ana anau whakahoko koe ai sipoti pe o lava ai ke tau mau pe ai fua pe mo e whakakaukau atu ko ia mo e tau mua ngā aue ko ia o ke whakahoko pe mo e wa sipoti ko ia pot ngā aue pe pe fo ki e pule anga ka mo oni au pito ai wakai ko ia ki he mau inga ko ia o e ko ka venga lahi pe fo kia olimpiki mo ngai fi au hi ange ko komniweri fi mau ko friendship pe ko mau inga ko ia o e te va ofi ange fetaki ni manga fo noa mamani pe ki o mea ko fikau aki pa mo e ne tokoni whaka ekonomika ko ia ki he whanua. Aia ko lawe i pe hange ko ko lawe i pe na ke mui wholau pe na ke iai i Australia e whamooni ai eikpare mia i he tokoni lahi lau miliona ko ne ku omi hu mai he akapuluri iki. Pa neongo ko e riki ka oku mahino e ngai whi mahino aki na whai e eikpare mia e whakatau mo ai tokoni ko ni e iai pe ni whikau aki mo sipoti whakaluku fua pe i tongani. Lava peke ke whaianga o mea i ngai mea ta whaaki ko ia. Koe ngawe lahi whokia koe tāpuak lahi ia na tau mau i he lea pau koe na whamooni ai e palemia ko ia o Australia. Pea mo e palemia o Haamoa ko Tongani. Pea mo Papua New Guinea kai ke me ai pare mea fisika e nai toki o ave ai tohi ke ke famon ka koe mahu inga au pito ai
ai alea pau koe ni, he ni hanga e nei hanga o mai e ai tokoni koe ni, niango os whatau mua koe whakalaka e akapuliki, ka nei mea pe e pale mea from the very beginning, e tokoni ai paanga koe ni, kai aha ngai langa facility, e tokoni ki tonga kotoa, pe tokoni ke te waki koe tau sipoti koe ke wanoto taha. Pea na aku lele mui atu ai e ksea koe whalearea na ma mui wholawa tai e ksea mao ki Perth ke whakataha au tolu e whalearea na whakaoko ai. Pea na whakaata ai pia he sea ke puna mai me Perth o hao kau whakataha i Brisbane i he o wau mau inga koe ia. Pea te kai ke hoko ha mea pe ki mua. Ka koutui o mga tuunga ne hoko ko uhi koe taki mua e pale mea hoko fokia koe sea e poate koe akapuliki pa ko me mipa pe fok moa wai koe fefine pe ai taha me mipa liki ka koe ko mea fokine ne tok hoko koe ngai mea nena e hoko years back ai ngā ue koe e waanga si poti koe ia ka koe me ngai whaka ilonga lele e viola koe taim ko ku hawa ngai tokoni pe he me muri oku ia confident ko uhinga o mai ai he ku ia confident ai fonua muri e o mai e paanga ki ki tau tol ki ente tau lava whakao ngai lelei ki he lelei ai sipoti ko ia pe mo ni lelei whalukfua ke kakai fonua ka uku ia oku amanaki oku ia ngai ongo lelei oku e o mai kue ngai tokoni pe he e whakahoko ke akapuru inioni pe ke ngai whonua tatau ke fisa moa pe amotongani i he kao ka koe e pale mea foki o toi pai steni pe fok moia e akapuru inioni pa koe ngai ngā ue ke whai o koe ngā ue ke whai ke whakahoko ke whakalele o mau inga au pito ai ngai federation koe tongani mo ngai poate koe o kune whakalele ai ngahi federation takta ke ne mau e whalala ko atapureanga ko ne mau pe whalala mahino mau mahino ho whakamatala paanga whakatau o atitai o whai ho AGM mo ngai yala mea pe koe o ke os ilo pa ke teke ilo i e koe e o mai e whalala e me tua pleanga pa kou tui koe whatongi ai e pare mea ke whahoko ke hake aki e tau ngai federation kai lava ke toi whaawa ngai matapake o mai o kou ilo e au ia ai tokoni e whahoko mai ke apuru inioni ka ku whai ngā ue ke whakalelei e ngai ta whaakoto pe ke e tuunga tau mo lelei mo whawhiawhia kai hoko atu ai ngai ngā ue ko ia ka koe hange pe koe tau sio ko pau ke whai e tau ngau ka ke ngata pe e ne mau ai ngai mea whakamanagement pe koe whakalele o ngai federation pe koe ngai kau tasi poti mau hono ngai mea whakapaanga pea kono tolu ki ai, ku pau ke o mai ha result. Ku pau ke iai haola ia e o mai, he ngai investment o atu. Ai tau peko ngai panga koe mo at ke federation, mo ngai panga o ave ki ngai ako, peko ave ki ngai community. Ku pau ke ko te ke akuite mai pe te ke hanga o mai ho whakamatala paanga ke pea, e toi wakaya te pongawe o kia e ola. Ko osi ko ho foi tau e hongo fulu ko he tau o ga ho foi malo ai malo ono pe fitu pa ka pau te ke foi ka to he tau ko ho vilo mai ko tau fo o e ha foi malo he ua pa ke ha o he tau ko ki ke ko tolu ka o te tau o se ngo ta me ka pe ha o la ia foi tau ta e ola he tau e tolu ko hili ta e ola he tau ni ta e ola he tau fo o ko ai ka ngai pe ko commitment ko e mau pot nga we ko ki nga we ke to le yang o pe e tau commitment ke ola alu pe to le yang ane ko tau fatata pe ke tala mo tau tim net por favor vai ngai tau si ko hili ta ka me pe tau alu pe tau nga we wa ka tu unga ko tau alu ilalo he top 10 worldwide alu pe no tau qualify o tau to ko tau tol pe fo no e Pacific o ku alu o kau he sipote komnioli tau qualify ke ai ko tau pe ko alu ya ko ai ola ke hi tope alu ai ola ke hi to matu unga i he nga o fata mo nga o lele ai ngai federation pe mo no ngai va fe nga aki o kawai e ma pot nga we ke o mai haola ko fe fa mama fa ya o fe ma pot nga we mo puli nga ke haola o ngai investment ko ni o tau o hangi ke sipoti honola fa ekonomika
o no ola whakasosiale i he malu me mauluta o ia ngai nofo pia moi whekoe i ngai tau nofo i society pia i kai ke ngatai pia moi mo uilelei mental pia moi physical health ai kakai whanua. Malo o pito minister yo o tau ke ko ia i he mala e o sipoti pe ki ho mo me ahanga tonu ko ia ki he te au hiko ni ai komini weli ko anga foki ai wakai ni i mau tolu he na e fo tua pe me tonga ni pa mo me at kai ho eki pa mo kakai fonua na e iai e tu unga whakawhie maali i he performance pe koe sipoti ko ia ai whanau. Neongo hange koe koe mea aki na iai me tari taha iai pia kana iai e whakalakalaka a whakaluko fua. E lawa pe ke uhi i ho tau kei koe ia hi o mea tonu i sipoti a whanau whikau aki pa moe angai wakai ki outcome ko ia. Ko ia. Hange pe ko ia o ke lawe i e viola. O sene tau e taha ono. Ko tōku mau nā tau metari. Pa neongo koe metari polonise ka koe mahu inga au pito ia. Very significant ia ka tau tōru ke ia tau metari hiri a tau e taha ono. Ka koe performance whakaluku fua. Na e lahi, na e tau ni ihi na rank he whā. Rank he nima. Iai moi ngahi timi na anau i lalo i he rank whakaluku fua e top 10. Mantuka ngai whanua koe komniwe lifi ngō futu. Koe tau kau koe top 10, koe fuu mea lai au pitoi. Ai ako tau pehe e viola i he wakai koe e pot ngawe, o mahu ingai koe ai professional development. Tau identify e ni i koe ni. Pea iai ha resource ke tokoni ka ki nau tolu, ke toi teu ai kau elite koe ni, ke tau lawa maua ngai metari i he ngai tau koe ka hoko mai. Pea ko, o koe tui mo whalala a aku ia, e viola. E ko pau foki ke kamata ngai ngawe ko ni mo ngai vision e lava mea ko ni i he pot ngawe. Aini i he pule anga. Ko lava fatongia e pule anga. O mai e se niti ko ni o tuku e pot ngawe. Pea ko fatongia le vai ki mau tolu ke mau to le vai ke to le ange ko hika tau lava alu fakata. Alu fakata e tau ngawe, alu fakata mo result ki olunga. Pea ko tu ia i he na ku whakatala noa pe ke pot ngawe pe au sio ke tasa no fe mau ke ngawe whakataha au pite fo i kuru. Hoko pe ko sino e ta. O te wha fe situa ak fe fusiak tau unu mai o tangute te pili o tala noa. Pe au ko amanak lere, I'm very positive viola. Ko ngai ola ko te tau mai sipoti. Kamata he tau fo ou hoko at. Ko ngai ola meri e ia te tau utu. Ko i makatu unga ia i he tuko tau ngai whai ke heke ta whaaki. Ka tau hau, ke tau ngau e whakata. Pea whakapoto i he pure angai ki mau angai vi. Vai wahelele ia, tene lava ke ne hake aki. Ai ola pea moi tuku ngai sipoti o tau whanua. Malong pito e minesa ko lawe i ai whina pasi pe ai palani ngawe ai wheitu una whikau aki pa moe sipoti. Pea moe palani whakawhanua ko ia atonga ki tau e nima mo honga fulu ka hoko mai. Te iai nai ha mea te ke fie whama opo aki ai tapolo kalama ka tau te whito ki ne whikau aki ko ia ai paanga tokoni ko ni ai pure anga. Moi palani ngawe ko ia hopot ngawe pa moi tafa ake sipoti pe heke palani whakawhanua ko ia atongani. Ko ia. Viola ko ngahi goals ko o ku whakotuu he pot ngawe i he wa sipoti o ku link pe ia ki he tau palani whakawhanua. Moi ngahi output o stohi pe ia ke ngawe aki he e pot ngawe o ku oswelawe i pe ki ai. Pea koe konga koe ne mau ngai koe hātu koe ne ahoni. Pea mo ngai whakotutu fo ou. Pea mo whakalere i e mau ngai ngau e me whaunga ngau e motua. Kia ngai whaunga ngau e o kutoe vāweange e mau respond ke ngai whie mau koe e kakai whanua he waasipoti. Koe konga ia e mau whainga koe koe. Ke whakalere i e mau whaifatongia. Ke lele iange ke kakai whanua pea. I kai ke ngatai tauhanga ngawe i hatonga o ku laka ki mua. Ko lea mau pe ko ngai mea ko nensi ek tau. I he mau whakataha ko toa pe whakahoko. Talo ku mai ke pot ngawe.
Ko toki o ngoi en ko whi maari e pau hao haat. He ko ngoi o se tau ko ngai mea koi ki mui e viola. O tau o si mariu mai tato me past. Para ngai mea na keke whi maari ai. Ko o si a he. Ko tau hao ko ni ke ririu. Ai whainga mea koe ake hoko e. Ngā ue kok mau whakahoko ke whaka hoi fua ke kakai e whonua. Pea taim ta tau ke whakarerei ke ola rerei ola. Ai ke lak whakarerei e mau pot ngā ue ke rerei ola. Ko te tala ku mai ko tangi ka Nancy moe. Timsi poti. Ko e tau whatongia. Kau au pita te whaiwa mo a tere he tau mea. Pau hau ko wha algo i gai. Kai ke uwhe maari e huat ke bathroom. Kai ke uwhe maari e huat se atu vao a mai ai feitu u. Kai ke hiko le rei e wewe. Mau ngā ue la. Kia te au whawhe maari e au pita taimin. Pea whai koe a ngai sipoti koe ai ngai kolisik whai ki ai. Matuka biggest sporting events au whai tonga ni sport whakolisik. Pea na mau ngā ue malo. Whakama a te whakavare. Ngahi fo ngai toileti. He koe taimia koe, na mautu atu matolo whai e ngahi he ngahi a koe toileti, whakalelei ia te ngahi ofisi. O kako whatongi a ia o ngahi a koe. No whata ngahi a koe te whanau mga ime. Whatongi a pot ngā ue ke mau. Wakange koe ngai mea koe na ulawe kei ki mua. E whakavete vete a te ngahi mea, na ukai koe mau whatongi a toton. A weke whitu toton. Ka hae pot ngā ue no whata. Ki ono teu e ngai facility o kai ke mau i tongani. Koe pot ngā ue pe mau ai. Teu ke ma ke hao ngai federation. Hao ngai sporting events o whai ai. O ma pia mau o teu ki ono survey ka kai e whanua. Pa koe e whamalo atu e viola. O kai ai role mau inga o media i ono wha laka e sipoti. Pia koe role ko ia o whamau inga e pot ngā ue. Oku iai. Oku iai ki konga o grant. Oku tuku ia ke media mono ngai whatongia ke tokon ke sipoti. Ka pate tau wakai ki maman lai. Koe media ia koe whika uluaki pe ia. Hoko ake ke federation. Ai ahono tuku ate ngai ongo o ate ngai update. Whama whola ngai sipoti. Ke mamata ke kakai whanua. Pakoutui e toi poto ange e pot ngā ue. Hono lewa i tokoni ko ia. Ke lawe ai tau ngai media, lawe ai le teo tonga, pepe ke ngai media ke he ihono tau whengawe aki ke whamafola. Ai ngai mea whekau aki pia mo sipoti. Pakoe ai whamalo atu ki he hou eiki mo kakai whanua. Koe uhi koe whengawe aki lele na tau whakahoko e ngai tau. Ko mari watu. Pa whawhonga ata pe whiri motuani. Ko le whamole mole. Ke kakai whanua ka pa nei ai hangai tono no. O hātu me pot ngā ue. I ahoni o whai atu. O mautuku pā ke toi whahoko lele ianga o mau whai whatongia. Pe ke hoko ia koha mea. Te nelangaki ai fia, mau luta, mo uilelei. Pea mo i tawhaaki. I nelanga wha ekonomika ki tonga kotoa. A whamalo lahi ki a Nancy. Pea pehe ki he toengai mātua. Pea mo i whine mātua i he wa asipoti. Ko e whika telefoni ai tau pot ngāwe sipoti. Ko e whitu whānoa tahanoa tolu iwa. O ke a Nancy whinau, me i lepa, mo ewa mafi. Mo i toenga kau whai whatongia. Lava mai ki ai pakai pa ke tā mai pe ke telefoni. Ke tokoni atu ia ngai whae ke eke. Ke tokoni. Ko mou ngahi kore kou whakahoko. O ai tok tāri ke tok ai mai ia i Tisema pe ko Sanuare ta fo. Au ki ai ko tau alta to ke whaka os. O mai homo ngai mo palan lolo. Ka pau ke ha mo sipoti whai atu e taimin alat ke a tolu noa sune o mai na ko ako sika ngau at ki ai e mau matu a ma fin matu fa fatonga. Fa malola he atu viola ho tu whai nga mari a hona loto pe ke whai prokalama ko ni e a honi pe ne ngona short notice i loto pe ho au ke sitari ke lele mai ke wha ko prokalama ko ni pa o fala ya ki he tonga ko to pe mo mamata mai o fa pe te tau ma o hatau whengawe a ki fia i he tau lele at ko ino alu atu e wha o singa tau whapaangai a tol noa o sune o whātua at mo tol malo. Malo a pite koe whamalo heni ke eki minista e pot ngawe ke ngai ngawe whaloto whonua whamalmalu ki ai sipoti Honorable Fane Fotu Fituafe ko hifoki ko e ngai whamala ala lele ngai vahe wha au fo ofa
ko ke tuku mai me he tawhaake o sipoti me o pot ngā we ke mea mai kai ho e ki pa mo ka kai whonua whate fito i he whakalakalakai pa mono whakaivia ko ia o sipoti i he whonuani i he tokoni whakapaanga ko i ni o ku whai he pot ngā we pa mo pure anga i he tau mua ko ia whai ai ka whataha ko hipe ko i lelei whakaluku fua ai whonua i he sipoti pa kwai ai whamaloa tu ke motol ho eiki pa mo ka kai whonua mo mea mai ki he polokalamani pia kuai ai whakatawangi te tau ngāwe aonga ake ai tokoni lahi o kwhai mai e minista ka maa fo ki a Nancy Finau pia mo ene timi sipoti ke whailewa ngai whakawhitu utaki ko ni ka whia mao ngai whamaala ala mai me he waa sipoti ko ia ai pot ngā ue ko ni ai mia. Whamalo lai at ke mo mea mai ho eiki pa mo ka kai whonua mau te mau te whamafola tu pe fo ke poloklama mau inga ko ni he le te otonga ia ngai whainga maari ai fiafi pa pe ke a pongpongi ka maa foki ai television e tonga i ngai whingawe aki lelei pa mo waa sipoti ka maa foki ai pot ngā ue koe ni Eiki Minista Honourable Fane fotu fitu afe pia moe pot ngawe ke ngawe whaloto whonua mo sipoti. Whamalo lahi at ke mo mea mai ko au viola ulakai malo apito ka mo mea.